quay hung bao cha ma văn đùng tiếng hay lăng nô tiếc hình tên đi hoi lên trên lòng hôn lao riêng mang tiếc hình tên đi hoi lên trên lòng hôn lao riêng mang sông lệ thâu thả cân than sông ngài lên hay đi na se trên lòng thâu in ân dài đôi hè nó mẹ lên na se trên lòng thâu in ân dài đôi hè nó mẹ lên bao bông cho người thay thơ con lòng em mùa hè lòng xa mẹ lên mai phần kinh nghe trong lâu cho mẹ đi em ngon mẹ lên mai phần kinh nghe trong lâu cho mẹ đi em ngon let cho nghe biết thiên vui xuân hoa vẫn xuân kinh sự khi vùng tràn tràn kia dung dinh nghe thăng chặt tê cánh tay lâu em dung dinh can bồi đi xuân par nak lam ter sum patila chalian khatam pabang kanin di sun tone hen chilo na chuange patian kusum kwa bun chuan kik su khi bun chan chan kin chung sing nghe thang cha te kan dai lo we chung sing kan boy ye kil ben se lo xóa hi thật xóa ba ni em musi ni him bang kum boya thâu xóa cha ne umme selo ni him bang kum boya thâu xóa cha ne umme selo wai hung pao cha ma ban dum chang ne he lang go ti king te ni hoi lên xin dum hung ne hawe de ma ti king te ni hoi lên xin dum hung ne hawe de ma cho nghe bất thiên có sung hoa vẫn tròn kích dự khi vẫn tràn tan kia chúng sinh nghe thăm chất tê cánh tay lối chúng sinh can bồi ye kêu lên sẽ lo cho nghe bất thiên có sung hoa vẫn tròn kích dự khi vẫn tràn tan kia chúng sinh nghe thăm chất tê cánh tay lối chúng sinh can bồi ye kêu lên sẽ lo chúng sinh can bồi ye kêu lên sẽ lo Vaurawng zon thil Vaurawng Dohthlennak tam nak buan tualin tuzan zong long lom ten nak Dohthlan ha ara kan zo tu ara kan ngai tu nan di lak nan kut kan tlai na nin chun hi April than in hi kum thong hi kum kule kum thum si tuzan chan tiang kan phak khom hi pathian thong si pathian sana lam nak bia kan chem hasa i tuzan Vaurawng program hi ka hin Dr SaSa ni aman kan tel pi khoi ma jong pathian ni himna dam nak tu tiang pek ri mi chung a hin kan lom pat na jong kan pek re thei ngai in tu diaw kan dim kan sin nga chun radin otam pidaka ko asami si ma ni achi ko to kini punjaram cha kan dir piana chung dong a hin kan lomi amani amagan tel pi ko cha hin chu jan hi kan ma dong kan lom le ko fau Dohthlennak program kha bandang tar chut ok athal kulo i ruang chu mi cheu khat kha tan lo mi te khanan hale tangka aban tho mi pani khate jong khan umri jong kha atan lo minan ma khan chun chu jan ong khan
go fund mi se zel number kan tir mi kan se rak ron than kho kha askauri asina in kan tang au no chan cham hi atu liawi ra thang tei kho na nga dingi thajang kan chu cham na zon asimi jing mu operation cha kha abikin bani mai thak than siloti kha Vaurawng ni kan au no chan dik pakhat si tu rual chun i kan Dohthlennak hin moral support material support kan ti moral support kan pek ka hau betha tha comment tha kan pek nai negative asimi bia negative asimi comment negative le asimi hoi mi idea negative le asimi po chu asi kho chungun here now silo kan thei ko mi jong khi i thei tar lo na kan hau chim kan du tuk mi jong khi hei chim lem lo na khi an hawi hei mi po chim chan asiliam lo du mi po chim chan asiliam lo du chun kan Vaurawng program jong hi ning chang deuh te in kal khon hau su long rual tan rual ha pi tuk mi asi cha khan comment jong ra ding deuh te in izo comment kho jom nào si puwan ne rak chim don le comment tu akan thiam te ka hin Dohthlennak jong kan te la rak ti le chu ke jong ni hin ka pom ngai ve comment tu akan thiam lan chung chu kan lung hai rual bal lai lo le lung rual lo an chun atei kho ding kan silo le chu cha chun comment jong he chong nào si chun tangka thajang cho kho jom nào si chun thajang pe chiao nào si lo ban tuk lungput he chun kan chan kan program dong hi ang hau si te kha bem hai thia ban chim ta ka ban du i tu chu kan chan kan program kha pu alex thong sina khan ka ban chan lai yama ni arema tha hap tin kan kan throi chang lai kai lom Dr boy chon Vaurawng team ko hoi len chunga kai lom chon na bikin chan sung loi chan kal laka man lokal laka ban ten piak than tu Dr SaSa na chunga Dohthlennak tampi kan iPhone tu zan chan tampi phang loin suk loi ten chan toy non ten man kan zuam na lai kan tlang au min an thei ko kan Dohthlennak kan fiang di ko ko fo zatlak pu chim nak kan ton mi cha ape du mini pe kho siri ko jing mu operation cha kan pe chu ma phone ko ti kha be hai thia Dr boy ne chim chang ni kha ka ban nol ta than i ka hin holan chama ka hin kan morning star ni sa phung khatin Dohthlennak ban kan sak piak lai chu kho chun Dr SaSa sina chan kha kan ban pek than lai help tiningen chan kan ban pang thloma na lai nan di lak lung sao lung lom thodom ten kan zo ding le kan ngai dingin ka ban som na biak ku ni sa ban kan sak piak ta se hello Alex kailom atukrak sak ding mi hi yang do chinram tisla pha tu hi phunlian chung selai chuan than ri lai kan lai rong khua khuat chin chuang khin kan ngai ye san mang tia rian kan chuan le ka sang pa chona lung kan hen to thi pin ti yang ni tha dung tăng lên căn chiến khâu lâu thua tăng cái pa na rim hui ai se an ruang khát lâu in căn lệ na in xích ni nem te băng khin e kan tay chang
quân sung lên nuông tiêu tút khá ba băng ram sang lang ca na chuang nghe chín ram sung hay xem na căn nu chín ram đô chuối lô bar tha băng yên chan chín lô nè thân dung tăng lên căn chim khâu lô thoa tăng kia ba nè rim hui ai dê nào xem băng bông rồi ốc tha lỗ chuối đại nhìn em nu tiếng khinh căn ôi ngà anh đắm lấy rùa trong khoan xí nu ni bar sung san lo yang động mê chín râm sung hay xem na căn nu chín râm đô chuối lô bar tha băng yên trăm chín lô nè thân dung tăng lên căn chim khâu lô thoa tăng kia ba nè rim hui ai dê sung hay xem na căn nu chín râm đô chuối lô bar tha băng yên trăm chín lô nè thân dung tăng lên căn chim khâu lô thoa tăng kia ba nè rim hui ai dê cái lom cái nó lom biết cú cái nó lom tục thà tục ngay lom tục tu khá anh na ban kan thiam mà khai hil diang mang lung lom tam pi kan nei se Dr SaSa hi chan tam pi anei lo suala khan atua mani chan ban man lai herati ningen chan ban kan han piak lai lung sau ten kan ngai na lai tu liu he nan thei bat tuken ken keep in abet pit nak long te kan phan thloma chu cha chon an ni jok it lo bakin rian an tun nak le kan ram le kan mi phun cha mi pi ni kan hu se hu lo se an ni chu din lo bakin it lo ten rian an tun chua ma e upat nak sa big zong kan pek na sa zong rak cham piak chiu lo sa zong cham piak chiu naw si ti zong kha som kan du na se lo toi dok nak he Dr SaSa ka ban som mang ma ne chan ban mang chang lo tia si kana lom tuk tu chu Palm Sunday tin asi Easter Sunday Good Friday Easter Sunday yaw la dom ma phi pa da adilo Palm Sunday mayaw ki akha ta maya ma acha phet sikong sikaရွေချက်စစ်စစ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ချင်းလူမျိုးများကိုလူမျိုးတို့တပ်ဖြတ်အောင်
ဆိုပြီးတော့ Palm Sunday မရောက်ခင်လေးမှာခွာဖိုကျေးရွာတေးလေးကိုသူတို့ကလာပြီးတော့ဖြတ်စီခဲ့တယ်နော်ဘုရားတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုမပြောခင်မှာကျွန်တော်ကြားပိုက်တပိုက်ဖတ်ခွေပေးပါကြိုးပြပြီးတော့အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စီလူကာခရီဝီခါဂျစ်တဲ့နဲ့အခန်းငယ်30ကဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင် they took palm branches and went to meet him and cry Hosanna blessed is he who comes in the name of the Lord Nabat ဒုတိယချပိုင်းကိုလည်းဖောက်ခွေပေးပါဒါတော့ကျွန်တော်တို့စီလူမတ်အခါချစ်တဲ့အခန်းငယ်တော့ဖြစ်ပါတယ် If anyone asks you why are you doing this say the Lord needs it and will send it back here shortly ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ယူကြည်တူအားလို့ရလောကမှာဆိုရင် Palm Sunday အခုက United States of America မှာဆိုရင်တော့ Palm Sunday ညဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်ကဂျေရုဆလင်မြို့ကိုဝီတဲ့အခါတမယာကိုအထိတ်မှပြုတဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကပါလဲဆိုရင်ခရစ်တော်ကဂျေရုဆလင်မြို့ကိုဝီရမယ့်အခါမှာဒေါကီလို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမိတကောင်ကိုစစ်ပြီးတော့ဝီခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့နေရာမှာသူကဒေါကီကိုတွားပြီးတော့တွားယူခိုင်းတဲ့အခါမှာဘယ်သူအမိနဲ့ဒီဒေါကီကိုယူလာတယ်လဲလို့မိတ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ပြောရမှာကဖယားသခင်အလိုတော်ရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောပါလို့ပြောတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီနေ့ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီဒေါ်လာကြီးကိုလုံးနေတယ်ဆိုတာကတစ်ဖက်ကပြောမယ်ဆိုရင်အလိုရှိတယ်ဖယားသခင်ရဲ့အလိုတော်အလိုရှိတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြစ်တယ်ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာချင်းပြည်နယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရခိုင်ပြည်နယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မွန်ပြည်နယ်ရှားပြည်နယ်ကချင်အကူလို့ပေါ့မြန်မာမေပီပေါ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရက်ဆက်ရုံမာတဲ့အကြဖက်စစ်ကောင်စီကိုအမိပြချေမှုဖို့လိုအပ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဒေါ်လာကြီးဟာ the Lord needed ဆိုတလို့ပြီးခရစ်တော်ကလဲဝါကတိုင်ကိုတွားရမယ့်ခရီးမှာဂျေရုဆလင်မြို့ကိုဝင်တယ်တစ်ဖက်ကပြောမယ်ဆိုရင်ဒါဒီအောက်လို့ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ခရစ်တော်ဟာလဲဝါကတိုင်ပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးကယ်တင်ဖို့ရအတွက်တွားရလို့အားနေတယ်လို့ဒီဒေါ်လာကြီးဟာလဲချင်းပြည်သူလူထုအားလုံးဒီအမောက်ထုစစ်ကြုံဘွားကနေပြီးတော့လွတ်လပ်ဖို့ရအတွက်လိုအားလာတယ်ဆိုတာကိုဤဆိုပြောလို့ပါတာကျွန်တော်တို့ဒီ Good Friday Easter Sunday မြောက်ခင်မှာအရေးကြီးဆုံးသော Sunday နော် Palm Sunday ကိုကျွန်တော်ချင်းဒီအားလုံးဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အားလုံးဟာဒီ Palm Sunday ကိုကြည်ပန်းတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲအခုဆိုတော့ထာတလာမျိုးနယ်ခွာဖိုကျွရွာမှာအကြဖက်စစ်ကောင်စီက
Yes, Jajos were Daikachin a patepiro. The Yiga Jonado Palm Sunday go Pokweni Pare. Jonado the Jaukum of Jokilema, Jubilo, no, the no chi data sakane, a name a Bioku Biba. Atu Kachime Bible Zana Khan. Bui Yisuni, Bui Christ, Bui Pani, Bethlehem, Jerusalem, a Lukonata, a Hermitun, Dogi, sat back to his. Ama Kamumitu, the Lord needed, Bui Pani a heart to me here, oh, Yakachim to me say. Atu revolution Dohthlennak titika, Bui Pani a hermit, Atimi say. Palm Sunday timichu boipa Jisu Jerusalem alukna nin Sunday se. Good Friday ra umlai, Easter Sunday ra umlai. Palm Sunday si se, Good Friday si se, Easter Sunday si se lo. Boipa ni hermi. Boi Jisu ni cross lam akal mi. Boi Jisu ni dolhazi atuami pakhachu siko. Boi Jisu ni Satan ram lenhan amipya chemo eradication toa ahauza akan aherza akan atuami si atu kamumbatu gain the Lord needed timi boi pani aher timi hin Kimani chin mi puvyal teni zongi Dohthlennak timi hiju boi pani hermik timi Dohthlennak arsiza. Atu Easter Sunday si se, Palm Sunday si se, Easter Good Friday si se, Easter Sunday si se, Kwafo ngai chana aktomik cha Thilum le tlamchamnak le bomnak to mi vial ten chuna zo hin kalom boi pani alin in thwa peku set zo he vachim kadu chu aku janado di chimpine thatala myune khwa fo jeywa ma acha phet taikhai chi ne patte pi ro Jono nene slide presentation le ko lo chi pare. Ju pi ro di nia ma no the chill out jono the kubi the ku nene si chi pare. Na town se to mela mala tu se ni ma mane se nai ne senga minute titima chipine thatala myune khwafo jeywa ko lumasa to achaphe sikau simya ka yi yue che si ne boche taikhai khe pare di nya ma yi yue che si soda ko nenge pyo lo pare di achaphe sikau saw mya ha jono do chin pi tu lu thu ko yi yue che si ne luမျိုးတုတ်အောင်ဆိုပြီးတော့တိုက်ခိုက်လာခဲ့ပါတာဒီမှာလည်းအင်္ဂလိပ်လိုတစ်ချက်လောက်ပြောချင်ပါတယ် on 30th of May and March 2023 around 10 a.m. local time Chi State Dohthlan Township Kwafo villages were attacked by the genocidal military Council. They have got a target. They have got the aims that is to eradicate the Chin people from the earth of the face of the earth.
That's what they want to see happen in Chin State. And we all Chin people must be aware of this. Chono chipi tu lutu alo halata ko nale po yichibara. Kachim tu michumo ama kwa fo kwa attack atwa mi hin so atwa mi silo. Genocide ti mean Chin mi pu tilha selo ti mean attack atwa mi si ti hin kwekan umzao a. Chin nisi ajun ama hin ama til hin so mi silo genocide attack si ti mi hin the take it do. Next, Kwafu Jiwadi, Tatla Milma, Nga my lao, wait it, you are late pipare. Any Kwafu Jiwa Sudaka, General the HAP so nga se to a shide lutia pare. Luuji apido nea to set Kabe Sipade Lojono dia pare. Di Jiwa ha, Dola Yita Pemia.ပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ CDF တွေလုံးဝလှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့နော်ရွာလဲဖြစ်ပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမှဒီခွာဖိုကျေးရွာတိတ်တိတ်လေးကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိနဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်ခြင်းဟာနော်စစ်စာဇဝေးမှုဖြစ်တယ်လို့ချင်းလူမျိုးများကိုလူမျိုးတုပ်အောင်တပ်ဖြတ်ခြင်းကြိုးစားခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အားလုံးနားလည်ဖို့လိုပါတယ်Chipi nema side chipi tu dolokao. Myanmar nanga ma side chi dolokao. Benia ma side chono nanga taka. America chi no Australia chi Europa chi siso. Yue cheko di achape si kaunso du yue cheko na le polo para. Here, you know, like Kwafo village is very small. It's just 5 miles away from Dohthlennak town. They have only some 53 household. And in population, it's around only 230 people. They are peaceful village. We see here, there's no activity of any freedom fighters or revolutionary forces. But why this genocidal military targeted these small villages? Dear friends, brothers and sisters, you need to understand the nature of these genocidal military generals. They have the aim to wipe out the Chin people from Myanmar. Wherever you are, which country you resided, please aware of these evil forces. That is after the Chin people. This is a war crime. It's just not only war crime. This is the crime against humanity, against the Chin people. We have to be very aware of these evils. Ama ka ka chin du mi chumo khwa fo khwa ti ti ka Dohthlennak in nga mai pa nga lok umi sin a che jun 53 lu uji ya chu nia to se ke silo zeitsada ama khwa fo khwa hin CDF lo sha mu zo umlo activity umlo zeitsada ama in attack atwa ti hin ka the ha Chin lu myu ti mi chi mi ti mi hin ti la set ti in yue che si attack atwa mi se ama ka hin khoi khwa na zao a America an zao a Australia an zao a Chin si a chun aman Japan si kaung si mi til twa vial ten mi hi yue che si atwa mi si ti hi mo te ha next ak chema chu Lakao tai khai mu ha di tai khai mu ma ကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်အသက်6နှစ်အရွယ်နဲ့9နှစ်အရွယ်ကလေး2ဦးအပါအဝင်ပေါ့အပြည့်မဲ့ပီတူရှိဦးအသက်တေဆုခံရတာကိုတွေ့ရပါလားဒီခောက်ထုတ်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်
at that the net about we set the ugo dae chichi yasi kepara. Da api bata ye sound o pia jow na jow ne lune e se e jo pesi dwana ko to ya para. Dinya ma chondo di at that chow ne ayua kaleka tu ma ba api sit le. At that go ne ayua kaleka dollar ye load the kale mohobo. The back up your mother at that the net kaleka. No, but a piece of no. Here we see in Kwafo village attack by the genocidal military junta, 6 years old child and a 9 years old child, including these 2 children, 8 of them were killed on a sense. And here we also see just 1 year child, including 1 year old child, 11 were critically injured by this bomb fighter jet attack to Kwafo village. And 2 churches were completely destroyed, and 10 houses were completely destroyed. Why? These villages have nothing to do with Emmanuel Revolution. They are peaceful villages. They are totally innocent. This is 6 years old child, totally innocent. 9 years old child, totally innocent. 1 year old child, totally innocent. Here, you all see this result. And let me show you some of the names of the people who have been killed by this genocidal attack. Pa Vandu, 6 years old. Pa Sian Jubik, 9 years old. Nu Ngudot, 28 years old. B. Sui Le Jue, 30 years old. B. Lezing, 40 years old. Nu Sophia, 16 years old. Bu Medlian, 20 years old. B. Patloi Jing, 18 years old. Here, they are totally innocent people. You see the ages group here. That's why this is a totally pure textbook of crime against humanity and war crimes committed by the genocidal military junta in Myanmar. Di near ma jit me so yin no a tet they so can there a pi me pi tu si u ye a mi si de phit da Pa Van Du 6 နှစ် Pa Sia Chubik 9 နှစ် Nu Ngudot 28 နှစ် B Sui Liat Jiu 30 နှစ် B Lenzi 40 နှစ် Nu Sophia 16 နှစ် Bu Medlian 20 နှစ် B Patloi Jing 18 နှစ် Da a pi me pi tu ri phit dat chin ri ko di lo ye ye set set bo che tai khai pi do a tet shu shu khet la da ha si za zwe mu nai nga ta ka za zwe mu ye textbook pi pa set lai pi do chon do si ko ji me so yin di nya ma da ya si de a pi me pi tu ri ye si ko le thap pi do chon do twi ya pa the marker ni ma bang a bang chung thang so do sin ne be si de Benjamin tan ne be si de Bi ngu hyoing 40နှစ် B Byak Tiao 50နှစ် B Yan Pang 60နှစ် Boy Dot 6နှစ် Sai Lui 7နှစ် Salai Vajam 19နှစ် Salai Boy Lian Tlyong 18နှစ် B Ngu Big 40နှစ် Pastang Sakchung. Here you see again, these are the critical injury
victims of the genocidal military attack. We know that some of these victims have already passed away. One, Vaurawng, only 8 years old. Benjamin, only 1 year old. Bing Hui, 40 years old. Bing Biatiel, 50 years old. Bing Aipa, 61 years old. Bui Dot, 6 years old. Sai Hui, 11 years old. Saliva Jam, 17 years old. Salai Bui Liantlong, 18 years old. Bungo Big, 40 years old. Pastor Sakjum. Here, dear friends and brothers and sisters, these are pure innocent people. These are brothers and sisters. These are fathers and mothers. These are pastors. These are, I don't know how to describe about these atrocities that have been poured out to our people, against our people. Ba chao le, ba atwe le, dilo ye pime pitulu tutiko, tai khai ne tele soda ko. Sisai do, kao che chanai da di, janodo chin pitulu tuko. Lu myo to ao, yue che sisi ne, ta pya ne da ka luelo charam sipao. Dina ma chime so ye, tatala myo ne, ka, no, kwafu jeyua. Batui and a taco to ya para. The Jaco Jimes with a cheka nasa job as he says a diga to get up your meso, ye. A Japan sickle city go. Tika Nina sin I made you a lem ho. A Japan sickle sickle, Dike Hime, Lene, let's see that you are ba man and masaibo. That you are lego chilaiba, not Dapoka a colo de tepia. Well, the Epime Caleri. At that go in at that chownet calere. A collagen of papa that victim tema, Sisanchiba. Just here, look at this village photo. Yeah, it's a Kwafo village. It's just only just some of 50 houses there. They do not even pose any threats to the military generals. Why would they come and attack? By fighter jets. We know they came from Russia. When there's a war broke out between one country to another country, they use those fighter jets. But no government or no group or individual ever use fighter jet to attack a small, tiny village. Dinyama alule nale puka. Be kababe chichibo, be nangabe chichibo, no? Nang yuate te leko. E chinga se lautau bebe side yuate te leko. Nanga tananga netananga aja. Taipwe pide echema, atopu de boche leji, Russian boche leji. Atopu budo. Yuaku taikaide soda kakabama machapubu, silemsibu. Di yuaka no nanga tananga le mahobu no pine hetamama no ate so yuata yuabe pipa ba jao nanga tananga ne tananga achama sipwe pide chema atopu de boche le ji ko yula pi do di no kwafo che yuako tai khat le soda ka ro sisa lai ako lo na le ma ba. So here you see these victims, children. 9 years old boy and 6 years old boy. Why have they done any threat against the military? Nothing. They are pure innocent boys. If you continue to look at this one, it's heartbreaking. It's one of a woman and her husband standing here. And she was just killed on the sands. Right away. If you look at this, the graveyard, it's impossible to begin to understand the cruelty, the brutality
the inhumanity of the military junta that we are facing today. The teacher go you are to your tadika lobe da go chichi api no jono do lose a kind of popia night. Yes, a chain chacho chico jono 20 yapara. Chinta maima, pure oma, chinta maima, dilo the kama, my people. We never see this kind of cruelty in the Chin history. We have been targeted, we know, but we have never seen this level of brutality. Yeah. This is something that we know, that her parent, that this child are now became orphans. They lost their family, their parents, to this bomb attack, fighter jet attack by the military junta. It's a heartbreaking. You cannot begin to understand what is happening in the hearts and the minds of these children. It's more than genocide. It's a more than crime against humanity. Da ko chono ji me so ya. Da mi ba di na ba bon. Tu do mi ta su. Cha su twa to su ti su twa to. Tu ri ye khlei ri da po phit pa da. Di da po ko ji lai yin sakalok thet di da po ka saka pyo da. Kachim du mi chung dot mi ule na na. Amad picture hin mu ajun na thilu ma chu boipa ni achimi cho umlai ti ka zum. Genocide ti mi zo hin tu chu above asi. Genocide above asi cha. Thilu atlami himo. Amai namu ajun ijur tikai daya yashi tu me tika si kema doctor kasi cha khan. Ama cuma bom le atomi vio te daya he bom armami he so mi silo. Kwa fo kwa mi via te ni ti la se adila ke ti se ti in atomi se asiko ju zanile som tum kwa mi via te ni match la to se a he tin se lo te he atomi se ama anu po mi he Benjamin me kumkat ase me victim choose. Here, dear friends, this is the 1-year-old Benjamin, a boy, being carried by her family, his family. And here you see the dying injured from this genocidal attack in Kwanfo village. This day, this bomb have been used on the Kwanfo villages. The genocidal military want all Kwanfo villages dead on March of 30. They want them to die. That's what they want to see happen. But, dear friends, by the grace of God, in many ways we can say, God, with God's help, this Kwanfo village, it does not happen as the way the military junta want to happen to see. What happen? Mo buipa a akha. Emmanuel amani adumichu mo Kwanfo kwami vyal den hin mas thatia kachu thik
tidik jasati atau misi si masalah boy pani mo kokharin rakam ni adu mi popoka atlet lo dimisi. Just look at the pictures. It speaks everything. These are the injured people. Dapoku chilaile. Di boka you bom hobu. Kwafu yuata neya ngase alo. Edi nema they say so pura boku cheda pipara. Chilai pa. Ta chisa tide so da the mi lauda no di bonka twela de mi ngiye mi. Amahimo. Pictures speak louder than words. It's clear. It's clear. That's why this revolution is important. To wipe out these evil forces in Chile and in Myanmar. Da chamlo di yedopoka yichitaka. Di Satan, di yeset chachuto. A Japan Sikao Samiako, Myanmar may people got a me piak chimopo. Easy pare. Da chamlo di dolaiso da people are people. If you look at this, it's terrible. You cannot even speak in words. It's our churches and villages building. This peaceful village, Kwafo, from the sun arise to the sun sets, they work very hard to feed their family, their children. Why would they come by bomb, fighter jet and attack this church and these houses? It's a pure evil. Pure evil. Pure evil. Just look at it. Just look at it. Just look at this. This is not military camp. It's just a villagers, innocent villagers' houses. It's unbelievable. This is the bomb that they use. Just imagine. Just imagine. You know, one thing I can tell is this Kwafo village, you know, the military, the genocidal military would never give even foods or medicines or water to this village. But when they brought that fighter jet made by Russia to this village, they spent hundreds of thousands of dollars to make this happen. Just imagine if the hundreds of thousands of dollars that they are giving to Russia and buy their weapons or fighter jets and dropping this bomb, instead of doing the evil genocide attack, if they use the hundreds of thousands of dollars to build Kwafo villages, Kwafo village will become Kwafo town. Kwafo town will become Kwafo city. But just imagine the opposite evil that they are doing. Dinima the chair of Sasajina. Kwafo you are go thank hypo. Russia go Dwade Akama. The American dollar down Tine Chinago. Tane Chinago you there. Adahale Pitulu Tusika ko you there. Miamananga yet chata juamu ko you there. The getaso you don't Miamananga yet chata juamuha. Kwafo je you are address Sati Jao.
Quaffo Jua Adwet Penya ye, Jama ye, Lapa Seto ye, Adwet Atopu Kelly ye, Quaffo Jua de. No, Quaffo milk pilana, Quaffo milk de, Quaffo city pitwana. Edilo loya me asa, aku di Quaffo Jua go, Tai Kai Chima, Atopu de, Ngoyi Jaygo, Sisanchiba. Sisanchiba. Ba a dwelle, ba a jowle, ba a debele. Elo nale se chine. Jolo Dohthlennak ko lone de sodaka. Dilo yese chi chacho chin. Teke Myanmar nainga takku lo ko pyasi aw so pi do lone da ko jono ka Dohthlennak ba. Di oza ko ni ko chwa ma phit na. Di a cha phet osu ko jono ni ko ma chou yin. Di nay Quaffo Jwa phit ne mane phya ta cha Jwa di chi pi ne ma Jwa bao ta thao ne 400 ကျော်ရှိတယ် အကြဖက်စစ်ကောင်စီကလှုပ်ချင်တာဒီချီပီနယ်မှာ100နဲ့1000နဲ့400ကျော်ရွာအားလို့ကိုသူတို့ကပိုးကျဲချင်တယ်သူတို့ကဒါကိုပျက်စီးအောင်ကိုမြစ်ချင်တယ်နော်အဲ့လိုလုပ်ဖို့ကိုလည်းသူတို့ကအဆူလိုက်အပြိုလိုက်တပ်ဖြတ်ဖို့ကိုသူစူးစမ်းနေတယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်နေရာမှာပဲစစ်စစ်ကျွန်တော်ချင်းနေအားလုံးနားလည်ဖို့လုပ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုမဖြစ်စေရဘူးChiramahin Kwa Sak Dohthlennak Ama Achapet Sikau Sini Adumichu Tongkale Zalik Umi Kwavial Tehin Quaffo Kwa in Katwalai Di Hesi Juju Quigan Umzot Chin Bivial Deni Teha In Chin State, we have 1,400 villages like Quaffo village. The genocidal military want all the villages become like Quaffo village. That's what they want to see happen. That's why they stole the wealth of the country for many, many years. And they stole the money. And millions of dollars, they went to Russia and they buy these fighter jets just to drop the bomb in Chin villages like Quaffo. Just imagine if we have used those wealth of money instead of buy this bomb. Instead of buying those fighter jet fighters from Russia, if we build the school, if we build the church, if we build the roads for Quaffo village, what I can tell you is that Quaffo village will become Quaffo town will become Quaffo city. That's where we are going. That's what we have to know. Di sile di budget le go to the option. La go si sa chi ba sa. Di budget le ya. Ne de budget le mo. Tanai ma, no tanai ma. Mai pao ta thao cho. Toan nai. Ya myan de. Da YAK yak Tia to selo chono tia. Di budget le go to the Russia go to Russia can aware. Di ne ati cheap in ma. Bo jet lay di mu lay bo jet ha bo jet like had a j chow se job. A j chow se job. Eddie a j chow se tema di bo jet lay di cani budo. Bo chanaka bo yi tweka record you the laukaro tia ne nga se chobi. Eri bo yi twe tia nga se ha chipi ne ka no myu ne tai ko tuduka da phasi si nai de
Droma UHSC. The Bochelica, Jonale Puga, Rasha go to the toilet, me on like a Rasha go to the kama. Tuka di Chi Pineco, Lumuto out. Lopoy atwe, di legico, Dwaweda Pine. The Bochelico where the Lopio de kama, to do Pesane where I'm ho. Myanmar pi tulu 2 ye chata Juamu, Miamananga ye chata Juamu go call you there. Jekai Pineka tried that guest down with a go logo call you there. Chipinema tried that there's a ta. Oh, chipina, sorry. Miamananga ma tried the mia there's a ta alu nanga do ye chata Juamu a corn. Sipuaidika paid a corny alogo le. No, Duduka call you there. Eddie Nangado go paid a corny had to get that way. Company Nanga Cha Company Dika Miama Nanga Ma Sipuela Lopuro paid a corny alodi. Miama Pitulu to a dwet Sati Chow. Miama Pitulu to a dwet Seyo Seka Lapa set to ye, Pupio ye, Tote ye to a Topua Mapina. Dilo a Topua me asa. Ming online a paupa, a Japesi Osu de Eddie Wingwigo call you Pido, Rasha Nangako Twapo, Tane Chine. Mwiko call you Pido. Eddie Wina where Tada Leiko. Delay to see her, Miss Widow. To do Chile Nekama. And Neso, no America dollar ne million Miaswachine, the Pina. Ako Eddie lay the sick oh, where me asa. Eddie lay the sick, Boche lay the sick. Ma topu like that paisako. Cheapine at a topu like. Cheapine ma, Sati Jama see that. Jayosima Mahodobu. Cheapine ma, say you sika. Masida cheapine Simama, you are Simamahodo. Cheapinema, la mayaude, gala mayaude, Yuasoda, Sima Mahodo. Eddie Leyiku Moe Bene. Cheapin at a topulai, Piochina. Araculanala po Lupara. Just imagine these jet fighters, Russian made jet fighter. You know, it's millions of dollars. It costs us millions of dollars. When Ming Aolai go to Russia, do not think that he go with empty hand. In his back, in his head, there's millions, billions of dollars worth of money. From where he got the money? He stolen from the world of the country and the nation and the people of Myanmar. Just imagine Rakhine State. There's a big gas pipeline. There's MOGE. No, every year from that energy business, he is stealing the money, billions of dollars. And he want that money he stolen. He went to Russia. He buy these millions of dollars cost jet fighters. We know these jet fighters is costly. Russia is not giving this fighter jet for free. Just take a moment. If instead of buying this fighter jet, that we don't need it. If we spend the millions of dollars that cost to buy one fighter jet for Chin state, for the Chin people, I can tell you, dear friends, there will be no village in Chin state which have no school. All villages in Chin state will have school. All villages in clinic, all villages in Chin state should have clinic and the road and transportation if we do not buy these fighter jets. That's how we need to think about.
It's a pure evil, pure textbook. Instead of building our schools, our road infrastructures, hospitals and a clinic, they spend millions of dollars to destroy the Chin state. That is total textbook of sin. Eluna la sechina. Now so nene piolo da garo. Bole jono alo da tipida le pipa. The achipa 60ကျော်ဗုတ်ချက်တိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာစစ်ကောင်စီကအတိုးပြုသောပိုက်ဆံကိုစစ်ဆကြည့်ပါအခမဲ့မဟုတ်ဘူးနော် It's not for free နော်အချိန်ပေါင်းဒီဗုတ်တလုတ်ကတချို့နေရာမှာဆိုရင်တော့ကီလိုဂရမ်အဖြစ်1000ကျော်တယ်နော်အကြီးကြီးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့တိတလောက်ဆိုတော့ဒီ3လအတွေ့ January February နဲ့ March 3လအတွေ့မှာနော်160ကျော်ဘုတ်ချလိုက်ကျက်လိုက်တယ်အဲ့ဒါက millions of dollars အဲ့ဒီပန်းစာကိုချီးပြီးတဲ့အတွက်ဖြည့်ဆည်းဖို့သူတို့ကဆုဆောက်ထားတာဖြစ်တယ်ခိုးယူထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုနားလည်စေချင်တယ်ရှီလာဆိုတော့ဒေါ်မစ်ဦးလည်းနောက်နာအတူချီမီဗျာတဲ့နေဟဲ့ record umza mo dike chibdu michu ama via te hi SaSa chuina a ma kho mi si ICC a begin ICC si aduna theba to gain Russian President Vladimir Putin chun ICC ni like call in knock a backside so chu tu hi ming on hai zong hi ICC ni arrest warrant issue to khona cha a thei topping ka to leu mi si cha kha Zafanat again, Tlatsam Zohin, the Bromutin, Machim Kadui. Mo. Now so in a Piocinagaro. The yes, a Yuma to a Japet Sikosigo, Jono Yisania de Kama, Jono the Onet the Yao, Sutagungi Masapolo Apara. SaSa ma le shi pa da mwe de achei shi de lo dei me achei le shi de pyo me achei le shi de lo ngu me achei le shi de SaSa ka pyo tha da ai di lo chi pi tu lu thu ko lu myo to aung ta phyan nei de achei ma shi kaw shi ka ye ye se se tai khan nei de achei maကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်သူလူထုအဓိကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်သူလူထုလို့ပြောတတ်တယ်မှာတချို့တော့သူဒီကမိအောင်လှိုင်းကိုကူငီနေတယ်ချင်းပြည်နယ်ကိုဒီလိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်တင်စိန်နိုင်တဲ့တိုက်ခိုက်ချစ်ကိုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာနေပြည်တော်တို့ရကိုတို့မှာအကြဖက်စစ်ကောင်စီကိုအားပေးထောက်ခါပြီးတော့လုံနေတဲ့ချင်းဒီကျွန်တော်စီပြုစုထားပါတာဒါလည်းအလုံးနားလည်းဖို့လို့ပါတာ ICJ မှာတရားစွဲတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာ ICC မှာပေါ့သူတို့အကိုလိုလည်းပါမှာဖြစ်ပါတယ် So I also like to make appeal to all of my dear Chin
people around the world, especially some Chin people who are working for Ming Ao Lai. Are you very happy that Ming Ao Lai and SSC wipe out Kwafo village? Just think about one moment. As a Chin, can you really support this genocidal military for their act of crime against humanity, against the Chin people? You have to make a decision. Justice will be delivered. These perpetrators will be brought to justice sooner or later. At that time, it will be not only a shame for all your generation, but all the generation of generation, that you are a part of the perpetrator against the Chin people. But you are Chin. Darnale Polo. Tamaigo, Jodo Yinida Pide. Tamaima. Chin be to the out people, Chin Lumiogo. Lumio or Tapani de Tema. Powi de so that Tamaigo got. Kamya e Kate the Kumho, my babu. Kamya Kaledi and Nagat. Muila me the alo dwe. No, the mind can yin it up. Amia so pia the chaba. Me all I name a pattern at all. No, a chair. A chapa sick of sin a pattern native mea. Chi bidulu to alo gule. The yam yata mugo. Chodo. Bidulu to shiko. The liver of their kama. Kamyale, chi bidulu tu pipima, chi binego, a sula apula, they say do chi bidulu tu pimagoro, alo so ijama. Ara emtama ichida. Boypane, chi mi bin huna umgo. Emazo, a kaka umgo. Timpalao. Boypane a hair timijo, boypane deliver at all. Atu Dohthlennak hechun, Dohthlennak ju boypakuda boypaju chiminuna boypane the dilaki what's up peselo. Vaurawng, nu pa, mis viol desosset, chimi viol desosset. No napoga boypane piselo. Mo boypane upi timihijo, cake momijo. Boypane peace appelai. Boypane hope appelai. Boypane lumlonak appelai. Boy suzohin atuju Good Friday atlumlai is the Sunday umlai. Good Friday ju boypa boy Christ cross a atini si. Simaselo is the Sunday ju resurrection day si. Kachim dumi jun. Mo atuhiju cross lam. Kalna kong asija ahi ahar ngai. Simaselo dot mean ulena na. Resurrection date ar umlai. Easter Sunday ar umlai. Revolution ju Dohthlennak. Dohthlennak ju Dohthlennak ar umlai. Dohthlennak ju ke mani cha ajun. Chimpine luem hiao ton ne. Federal democracy ya ton ne si. Juju ke mani ajun. Resurrection de jusiko. Juju boypane. What's for pekse? Nadi lakin kalom. Unatin palao. No umna program tam tam. Thank you. May God bless you all. Okay. Dr SaSa. Kanilom tak. Mabentukin dokumen. Catin. Dan tua di
zana picture he na kan pia mini kan thei chang mi asirwa kan ti ko mi jong kha kan lung thin chunga thuk deuin le sulam nei deuin han thak na kan mu sak kho cha khan kan lom tok sungloi tok Dohthlennak kan ti mi chu akan na kan chimban to kan ma du salo kan chung atung mi asi chu chu kan dau mi se kan tei tiang kan ilung ro kha be sung zal kan lom tak tak chan sungloi na kan pe ki lam ting ten na kan chimban mi chunga kan lom tok kha kan chimban mi salo kan ma program lain kan ban kal ta lai update te tu ading kan nei mi kan ban tu ta halai nan thei ban to ken jing hu operation cha se tu jana ka kho fo tor pi nak cha se aban pe tu ban tho tu khan an pa leng mang them mi lunglop nak chim chok lo kan nei ko kan lom to ka hen tak boi ban som ta lai dak somoi ne update te anei mi chim pan nak ban kan nei ta salo kho chon update kan to kho en bet ti id chim bet ti ne kha jong aban kan sak te la ti kha man than chung ko dak boi no ma chan si Dr SaSa chung akan lom nak tampi kan itu kan cinta kawan tu itu ani cu NUG tuan Vaurawng pi ani mi si ben tukin itu kan ram achang cu mami bikin kho fawa thila chang mi vel te kha ten document itu her ningin hak pi her nak tiang po her nak zon po kan aning chang ten thil aphan terdi document ha ten itu kan Dohthlennak cha kan kam khat le nga chet nak lung pha nak tor phak lo tor kho lo tiang as ko na in hivel te hi alaka kan chan tar lai lo ti mi kha abia mol nei nga in tu aban kan chimpiak aban kan tu piak mi chunga khan lam nak tam pi kan nei ti kha hi ka kan ma Vaurawng team lekap se chen kan mi pi io zong khan ban chim ta ka ban du pe Dr SaSa ni chunga lam nak tam pi kan nei ka mình chim ta du kho fo tor pi nak se chun atu lewa hin jing operation kan ti fak pi in ika da nak tu chang chu ma ko zan share jing share in thong pang de hi theiok za pisin chimok tha theng lem lo mi hi tam pi tu hin na chu cha chun thong pang di de tu kan ngai ko ngai ral laga kan ram ram si kan mi phun ral ho mi phun kan si hi ho mani phiun ha lau si lo chu chun tang tuan ma kong hau si ka ban chim ta ka ban dui ka hin za peng lian tang lo chin dor za khat jing hu operation cha chu chun Daniel thang o sin kho fo tor pi nak cha dor za khat chun Dallas ummi akape Baptist Church nubu ni khan dor zanga ko fo tor pinak cha khan akape Baptist Church ansi Dallas ummi nubu ansi tutana hen nubu hi kan Dohthlennak han chol ngai pa bu ni chun kan trak tlok bak na lo nu bu chu an chol tak tak kan ni lom tuk chun tha boy thang o sin dor som nga chun ni mong ta tlang ko si ko fo tor pina cha dor zakhat chun van thi mang it jing hu operation cha dor som nga tok shem sin dor zakhat United Chin Christian Church UCCC tuan dawa khan nubu ni khan anak tho chang atu hi an kri fa bun bu min dau selai chu UCCC ti mi United Chin Christian Church ka thai nga John Reverend Dr Chan Thong lian te kri fa bu khan si dor thong khat le zakhat kha kho fo ngai che tor pina cha khan an ban ka na ban tho chu chun van he ni khan hakha khothar si pu ban he ko photo pina cha dor zakhat jing hu operation cha dor zakhat
đôi dân ni vẫn thọ chừng thong liên nhớ lon xin khoa phẫu đôi pinac cha đôi sôm nga chừng biak thong lul pilung xin khoa phẫu đôi pinac cha đôi zakat si cho việc cho tu gan cả cái xin ni thâu min hanen si tu tan kan Dohthlennak cha ti hin ma le zon chiao wa kan her nak zon chiao kan so loin cho ba tha jang ku sam mi nan chong kan lom tuk nan her tuk liu chan her cham mi thi piak hi i Dohthlennak cham chu si man jong anei cham mi si nan chong kan lom tuk sin atu bak kha rak lut mi bakte thani Rebecca T Sui ti kan lut Rebecca T Sui sinin dorazat ni ko fo dor pina cha dorazakat zin hu operation cha dorazakat tin dorazat ni tu bakaban lut chap nan chunga khan kan lom tuk tikha malika bakaban chim ko mi se tampi galom Kenalom pu kan puwan nang ma chan wa se salo Hello SaSa hu nau thong matupi ko phau ngai chet pina ka dollar zakat hu nau hin thong khampat ko phau ngai chet pina dollar zakat pu lian chin dollar zakat hi Australian update ka to ko mi se New Zealand hi atam ngai la karaw de lai cha Dr SaSa kha chan tampi nai lo cha khan mu de wa ko ven to te la SaSa pu Alex Kailom okay sẽ chân cả hắn cái mà các bạn thân với là thong thoi dầu khóa đồ song nga cho chân Canada là yên vẫn thọ chấp mi bu tham mong chung khar Winnipeg mi dollar zakat có phô chút pina B3 pentenupa dollar zakat Canada Ottawa min se cho thatin thang pate dollar zakat tahan mi ti serwa kapat so silang manram tela kakha Canada len ban ka mi se cho ni kan pu heidun chia in si dollar som riat ko photo pinak cha chon pu hainon chia in seni dollar zakat asi ai pu mi na unaw te cha khan ani special en ban tho mi se le si kho chongen sena pot kho kan zoom lai long lom nak tam ti kan nei pakate ko fan mi a khan che khot kha rakron ko si zil te kadang arel rem lo mi kha ko fan mi a khan tang ka tam pin na man tho change jan jong a khan pen yang sirin dollar zakat ko fan mi khan rak lut chun tuang thang chen khan dollar zat ni ko fan mi khan rak tho mi kha kan rak mu ti kha ka rak chim du than tam pi kan lom se kan lom to phun hi phun thum ai sa ka tho ko si zel he tam de kan han zel anga lo chan hi ton i khaban tuk tlam kin lo na ka sia chon check zong an kot kho them se check kha nan check i khan chin relief fund ti khan nan til lai nu le ya khan endorse to na khan vaya chin relief fund ti them khan min thut ban to khan ban tia lo nu le hem hai le he fiang ten te kin man nan thak nan kan ko da chun kha deposit kan to kho chon GoFundMe kan to i ma GoFundMe khan tang kan nan tho kho thiam inan man nan seram ning po khan tho kho ko ti kha van fian tan lo van du ta se se chon beti kha ka banin postpone ta la Dr SaSa kha ba chan tam pi nei lo cha khan Dr SaSa kha ba chim nak cha kan tek than lai a chim thana ku ba hi le kong de hi ban kan chim se ti hal na du min am mo Dr boy oma chon question nan ne san proper question ka ban to lo chu he pe tai jong chon ama du mi ka ban pe pa lai ka khan kom khan ya ro na ka ban kan nei than lai Dr boy ven SaSa chỉ vẫn hal ok ko na ra nang lo le chan ka nei ti lo ti chan na kha nei ti dak mo ani si tu kha ko fo kong kau kha tam pi man chimi NUG level hin chin mi atural do nak khi afak ngai kan ke pa khan sak le he thang le he operation fak pin an lu te ka hin
NUG level hin chin ram ika Dohthlennak han zeital chimo thamo nan van bom kho min ha mo ti hi chimo that sisile chimning no chimo that lo sisile chimlo dingin hal ta ka vandu ma kaung i pet lang in a umi chun thei ba tu in atu ka ka len mal mi kong hin NUG le K3C ti mi hesigo chu NUG chu na thei ba tu gen federal bithau su cha kala asuya titika atu K3C ti mi chun K3 chu ka chain karin C ti mi chu chin hesigo chu international APP saya azo hin NUG le K3C ti mi hi chun a thei dik mi se chu cha chu mahabyuha si se nibyuha si se atu Dohthlennak ga hin NUG le K3C ti mi ka le ma mi si ti hin chimi phuvyal teni zon na thei ka tu Jumyo achu tu apoi mo big mi chun NDAA Bama at hisiko chu na theba tukin America chuzane USA chuzane koram cha a atwami upde asi chu United States ni koram cha a koram chuka ngi mi policy vyal dekha United States upadi arasitsang timikase ama kauni petlangin tukima zau hin katwal le malumik se chucha zo chu tlacham borabob upti hi wachim kadoi chu atam tukmo kachim achu atam tui ama kauni petlang NDA le atu Bama ad hi anga pigmis atu US chuza ahin hlado ahin sise komati perut umi ama chu atu Dohthlennak cha ahin apoi mo big me komati chu si sucha atu toale mami umi chun atu Bama at upade NDA hin atwatika atu US America chuzani arma mik upade chu Foreign Assistance Act upade timi 1961 US ni atwami hiase chu Foreign Assistance Act of 1961 asi atu chu FAA asi ama kawe petlangin atu toale mami chun ama USA angimi Foreign Assistance Act upade ta thau ko ya 67 te hin Syria nainga asise Syria ram Dohthlennak asise lo atu Ukraine ram Dohthlennak asise Foreign Assistance Act of 1961 upade ma in amani policy kha kauthe pho timi se chu atu kat toale mami chun ama koi pet lagi atu hin kima zau hin United States
rật ra hào lái ama kawa chu zoin za fana tegin tlatsanak rabo ti chim kadu ama upade atlaimi committee he perut ome chu senate aju committee on foreign relations senate committee on armed service senate committee on appropriation of the senate house of representative aju zohin patumu vei amazu commenting on foreign affair commenting on armed service commenting on appropriation of house of representatives tuju ama upadaya hin kazotika non-lethal assistant timi definition he angatuk tuju amani atwale mami chu US kong hin foreign military cell timi among foreign military cell to FMS ti chuchu defense security cooperation agency ti mini atwa khomi se defense security cooperation agency ni atwa khomi chu a hin atu kachimi foreign assistant at petlangi na liter assistant mu khona cha a hin example mo kachim dumichu atu Dohthlennak aru khokachun atu kachimi foreign military cell kausise international military education and training timi IMET sise atu training and technical assistant team timi za chu vel te chu US defense cooperation agency ni atwa khomi se ama ka petlangin foreign military finance timi za chu vel te chu kachim du mi chu na liter assistant kasiko chu tu hi kachim du mi chu CNF sise CDF sise atu kachimi international military education and training he defense security cooperation agency le department of state ni atwa committee chu non-lethal assistance also siko chumi vel da chu tu ama chinpine a assise Dohthlennak atwa le ma me korampu pinga assise atu uniform chu non-lethal assistance siko medicine chu non-lethal assistance siko atu in America rakap ni CDF rakap hin training ape khomi chun non-lethal assistance chu siko amani mu khodina cha hin mu naukwea ko su nya su sitemya toale mami tlam clip na chun buipa kuda lai chu za chu kachim du mi chu ama bomnak NDA upadea bomnak mu khona cha ahin mechanism process he deep process se upama chu America ni upade mai ka bom lai ti mi chu cha sima selo thai achuza ini biachima hao India achuza ni biachima hao chutika ke mani ni direct chimiti zao khomi si indirect upade shine ma in biachi khomi za atu kachimi vya te hi chuza department arsisa akhan upade ni atelmi asisa akhan processing a harsana tampik sima selo thektope atulan he NUG ni pathama usape chu amachu siko apakhana atu pama at upade atimia hen zetida K3C timi chin kachin karining NUG PDF dia tenihing
Atam dewik amu khola ti mi hin toale mami si cha khan chu cha zawa chu thlam nap bom ti kha bachim ka du in adi lakim chu online asi cha kha ka chim kholo in chu lo chuji security lamleya hasanak cha kha ma via chu siko selo ka chim du mi chu ku su nya su sitemya with all my ability toale mami si cha khan za fanak te kanok tu mi chun nikhada swimlang kuleli umi swimla pakhada minute somru mini somru akhan mini penit nikhada lain tlatsanat rabomu tikchu boyisu minute request ko to du mi zo sing kalong SaSa cái lom tốt sẽ chun biết tin làm cái sắp việc ta sẽ lo cho chun đọc nặng lại kan ben lạc lộ mi te om mi kha kan ben pen ha lại Hello, po Alex, kalo. Alarm lau chun tigrak sala la tu lau hi có ra sim tira la dak sila ka sa khau lau tok le ka sai pa lau tin ha van sia chun la ka thai thiam te ti mi kha ta na du Gặp lại gặp đó thêm thời gian cho thầy phải treo đến Na music chok lo ve. có phần rất ta là sẽ có mấy bút thì đọc xong rồi Okay, Dr SaSa kha che nai man ti lo le tuan no na kan chem chang. Nai man ti lo le kha pu le chan man pe talama. Okay, I have to leave. Sorry for another appointment, and thank you once again, and may God bless you all. So no, alo ko beta papare, sisi musuki ma thoya mesura bono. Ole piat ki kochi pe base kalom dilaki domi ule na kalom bui pani thocha pe kuse. sẽ cái lom tốt sẽ lo biết tí chỗ nó ô long kha sẽ lo cái tên nó music không cái hay không phát tục kha tu kha sẽ Tu van ni ma chon ni la. updateตัวนี้ในว่าDr. Boy lam ta la khat te An dei tu ning kan ni lo. Pakhat pa ni request akan tu la chu chu. Ave khoda jun kan zil hi request tu na man le Amal H Mohammed ni dora zariat man ka PVU akan tu akan hal kan siang balalo ni chu dei me vai buan i bentuk scam pol he tangka hal thongai pol hen tam pile ira ringai kan hau ka bentuk kha an request to mina kha rak me so la chun ping pro pi han kal coding ni ke se le pakha chu ka ban chim ta chu chun tu kha thalon pen ku cha khwa ku cha sorry thalon pen khwa ti thalon pen heti ko ning achal ni hi chupina khasido se ai pal ruwa le dora zakhat ban ron ni le khathalon pen na kut mi kan nak mu ko okay opum masi tak maku cha masi sopum dak se le ka apani kha kem chi ta khan kai fyang da lo le dora zakhat ron mi tu kharak lut an lom lo tu van te sarsiam ding nei la mo
này New Zealand ta New Zealand ta mi chu con chịu điện tập chu kha New Zealand ta vẫn tua ta nè sẽ so sẽ lo kha New Zealand ni Auckland in Nudar tang pi somnga kha khofau tor pi nak salai mo chit nine mara Auckland zakat budot chum ti phul Wellington zakat ngun bi ti phul zakat pulam cheu ha kha kholun zakat purung hun kholun zakat Vaurawng mang zakat pu thaoi kholun zakat pu cha thong ha kha zal som nga pu thong hu lok long zal som nga pu farchan lok long zal som nga pu boy uk thang dongwa zakat pu chevlian thong sakta zakat pu nol ton zau khwa som nga pu sui oi zau khwa zakat puni peng ti nam som nga chan min chung ze phai zakat thlai sang ze phai zakat thang lian ze phai zakat hong ling rizwa zakat tin zahai shri phi zakat Zauram thang faron som nga thang hup tikir zakat thapeng salen zakat val boy thong tlang pi zal som nga boy len thang ro khwa zakat Dohthlennak ro khwa zakat luang chung khan tlang zakat chew thong bi khan tlang zakat rual zakat tlang khwa zakat biak sangkam matupi zakat hi mang thang o zakat luang kam mong tlang zakat hundu sang zakat asi vaya adi lakte in Wellington New Zealand ni min hani khofau ngai chiat pinak cha dola thong thum le zathum le som nga ase Auckland he andi lakfon in New Zealand ni khofau tuar pinak cha New Zealand dola thong nga le zariat le som nga hi chajin ang kapek ning se anchunga kanilom tak se kama bil chu se ka thong than kho mi kanilom tuk kha se bette je thalo lai Ki aga tar ram tuk la nga chak ma nga chang ti anga mi jelo pa khau nan kai fiang do lo ma sao de ven cho to nga ado ter tu thời gian cho hay phải treo lên Vaurawng bar tha đang thình kẻ bar độ tha ni hùng thoáng chín tha có hơi căn chim lâu xem nạc lại râm đồn hay ghét ngay mồ lại râm nắng lâu chu cây khâu lâu lại râm lâu chút cân nôn xe rem khâu lâu lại bị phun lệ bất thiện dần lâu hít chu cân nôn nạc chân bao roa cái đi lại râm lâu chút lấy chân thân khen ai cút chim lung lại râm đồ cả dậy chân na
thêm xin mi cái gì ta cần thôi xin lại cần gì na there be go đi mô lại rắm nắng lâu dù cất lấy khâu lâu lại rắm lâu dù cất nôn xa rắm khâu lâu lại mi phun lệ bất hiền ta lâu hít dù cất nôn na chân bao roa cái đi lại rắm lâu dù si phạc rắm hơi gần si cha phim thiam na rộn nạc in chun hỏi gần lục lâu si thân se mi thiam sang rắm đi ăn ngay lâu mi câu kết thiếu choa in lại rắm đi gần nun ăn cho lấy khâu lâu lại rắm lâu chun cất nôn xa rắm khâu lâu lại mi phun lệ bất hiền ta lâu hin dù cất nôn na chân bao roa cái đi lại rắm lâu chun mô lại rắm nắng lâu chun lấy khâu lâu lại rắm lâu chun cất nôn xa rắm khâu lâu lại mi phun lệ bất hiền ta lâu hiểm dù cất nôn na chân bao roa cái đi lại rắm lâu chun cất nôn na chân bao roa cái đi Thank you, thank you. Atha lo thai diang mang ti phang ngai ngai. Se se arfirel chan se mo bek ku zan. Tu zing hi ani thar ani khatna khavan sele akan pe tu pani thumte jinam van le kana lom tuk sing san le kavan rel kaulate arfi kan rel lo nak zong avan han palati lom te ni hum kan pe man lo kana lom tuk la kan lung lom nak van lang tarve usilo tu zing chan arfi pra kan pe tu minung pathum te nan sele kana lom tuk pali atam sema kan pe tu hi kan cha cha tok nin cheu thong ni van mang zanga le som nga lian pi thang zan hi le pasha pa van zakhat nama pali hinan sele lunglom nak tam pi kan nei ze pe beng piak na usilo kana lom tuk khazana atharing tam pin ra kan pe chan ri lo kana lom se kana lom se arfi te jong kha vani rimai pa lo an jon phil jong ve lang mang cha chon arfi ning kan pe mi te he than hem tak tak ti kha kan not lang mang ko nan van not ta than ka du Dr boy update dang ti lem lo sia chon kan khar ko chang lai chu gel chang chan han nak se lai akan leng me nan di lak chunga kan lom hai sa pe me nan di lak chunga kan lom update kha avan ko le van to ko ma chon van dok taramu mun zong falam fi Florida misi ko fotor pinat cha dora zakat chuchun cha yang boy chapeng nu check somma ban kot mi kha kan nak mo i boy chapeng nu de kha kan nak mo ko nak gan lom chuchun ko fan mi khan van chung big sin ko fan mi khan dora zalet somma na ban ron kan nak mo ko kha chu update tu i ban gut sub mi si i tu zana
pe chan tu ha arakan zau tu arakan view tu nan chunga se akan share piak tu star kan piak mi avan tho mi andi lak chunga kan lom thuk ti kha kan chim ta du SaSa lom nak tampi kan nei tu zana dong tiang ak zau tu nan di lak chunga kan lom tu phing khan azan pathian ni chang ra ba kan peka chon kan tong than halai kan Dohthlennak hi girok thami kan city lo cha kil lo te hom hat ikir tak lo ten adong tiang kal chi ko now city kha Dohthlennak som kan du na te ka 2 minute kan tu kan kut bye bye kan tu alai kan live kan khang sang lai bye